A oni kabel, skupljeni kabel tamo. Ili to, nisam ne znam. Ina, čaki! Ja, ona je vodička, ne mora i to. Metal, Danes? Danes dovolj. Ja. Ja, zjutraj gor pa zdaj nazaj je bilo dosti. Jutri? Ne, zjutraj sva šla gor, šli, ne? Dobro, vi ste šli pred nami, ja. Do sedla pa nazaj pa je dosti, ne? Dobro, mislim, za nas mlade je dosta, ne da? Ja, za nas mlade je dosta. Ja. Daj palca počinje. Daj palce da držim ja počinje. Da mora se malo orientirati da rukama stopiti. Ja, sluši gore. Je potrebna malo, jel? Dobar dan. Dobar dan.